Да, Разрешите? заходите. Товарищ полковник, курсант Хасулин для сдачи экзамена по огневой подготовке прибыл. Зачетку давайте. Билет берите. Билет номер 8. Вопрос. Назначение устройства, тактико-технические характеристики пистолета Макарова. Присаживайтесь, готовьтесь. Готов отвечать без подготовки. Уверен? Так точно. Хорошо. Николай Федорович Макаров разработал пистолет в 1948 году. Принято в вооружение в 1951 году. И третий вопрос. Нормативы по неполной разборке и сборке пистолета Макарова. Неполная разборка. На отлично. 7 секунд. Хорошо. 8. Удовлетворительно. 10. Все хорошо. Правильно. А к чему такое рвение? К любимый, товарищ подполковник. Uylarım yanına aşkına, aşkına. Sabır diyeyim şakkına, tukta şak, şakkına. Yarsulanğan yüreğim yük düzmedi. Her taraftan barı seni tik ezledi. Tanrım attı, attı, attı. Sılığım küttü, küttü. O'zini yarın yüreğim tapdı. Sılığım küttü, küttü, küttü. Maqsadlar qo'yilg'ash oldinga, oldinga. To'g'ri qolib olg'a qo'ygan burishingga. Ongling tiyishsin ani bitutarga. Er-yigitlar tiyishu so'zin aytirga. Donlarim otdi, otdi, otdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. O'zingga teng yorim yuragim topdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Sınavlar karşına kelgende, kelgende. Turmushning yo'llarini o'tganda, o'tganda. Har vaqtda kerak birdan bo'lg'a. Yaqinlarni ham do'stlarni saqlarga. Tonlarim otdi, otdi, otdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Endi hozir yurakdan ashliq topdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Tog'im tong otdi, otdi, otdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Endi hozir yurakdan ashliq topdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Sılığım küttü, suyganim qaytdi. Suyganim qaytdi. Suyganim qaytdi. Hey!